Faharoa taratasi masindahy Paoly ho ty kristianina te Tesalonika ao. Toko voaloha. Salama. Izaho Paoly na ho Silasy va ho Timotea ty manoratsy eto toy ho anareo kristiana Tesalonika ato. Miharo havelogna manandrenagnahary raintika nganaho Jesu Kristy andria tompo. Asalama anareo rolongo. Loniky hiobigny nao hampanitsigny mangatsakatsaka anareo ty fagnasoavana andrenagnahary raintika nganaho Jesu Kristy andria tompo. Tsy mipotaka zay miantoka an'Andrianagnahary. Tsy mahay tsy magnandriagna an'Andrianagnahary lomognandro ho anareo zahay rolongo. Aleto enao fagneva ay zay, fa minday mionjogny ty fiantofa areo an'Andrianagnahary, naho le mitomba ma areo tsikiraiky ka ty fankate areo. Naho le zay ro itsara ay amy ty piango n'Andrianagnahary ila, tenge ay nareo. Eny io. Toy le tsy mipotaka amy ty fiantohagna an'Andrianagnahary nareo, ndre ele eo ty fikitrohagny, naho ty hasahiragna trehe areo. Ale famantaragny mijehejehe reo, ty tozaka ty Andrianagnahary. Amizay are, leo fagneva areo ty fanjakan'Andrianagnahary, toy areta areo fijaliagna. Ara le toe, naho loza tongoandoza, ty ahohon'Andrianagnahary amizay manao sampureraka anareo. Anaho fa miboaka andagnitseo, mindre amy ty anjely efatra tsy ty Jesu andria tompotikagny, le hampitofain'Andrianagnahary nareo kinobika eo. manao zay ka zahay. Ho avy an'izay, ampoafo mirearea, hamaliha efera amizay tsy nipaoka an'Andrianagnahary, naho zay tsy niantoky ty talilisoa Jesu andria tompotikagny. Harerehagna anjafy agnanaky, lavitsy ty lahara iandrian tompo, naho tiasy ty hery, ty ho sazy areo. Amizay andro hiavia andrian tompo zay, lia ho miampiasiagna amy ty olo masigny, naho hilatsagna amizay henao ndaty niantoka azy re. Ainareo to niantoky ty fagnombara ay ty talilisoany io, leo hisa ty hiasiagny ka amizay andro zay. Are zay ro viavaha ay lomognandro ho anareo, mba hahonina n'Andrianagnahary, te fagneva areo ty kanja natao anareo. Ale ty hery are, ty home anareo, handefa areo zay hene raha soa ire areo, naho le hiasa ty fiantoha areo an'Andrianagnahary. Amizay ty tahina Jesu andrian tompotikagny, home ampiasiagna ama areo ao, manao zay ka nareo ama ao. Mifanandrify amy ty fagnasoava boaka amy ty Andrianagnahary antikagny, naho Jesu Kristy andrian tompo. Toko faharoa. Ty raha hia olo ty fiavy andrian tompo. Naho ty miomba ty ho fiavy Jesu Kristy andrian tompotikagny, naho ty famoriagna antikagny ama ao, le zao ty angatahy ay ama areo rolongo. Koloho malaky mety ho vevegny nareo. Ko mataho sendra te iao ty fahaiagna mitalily ty raha tao boaka amin'Andrianagnahary, manao zay ndra rehaky, ndra taratasy habohagny ty boaka ma ay, hampiantohagna anareo ty fa avy ty andro iandrian tompo. Asoa tsy hisy ndaty hapikobo anareo, ndra akory. Aloha ty havy azy andro zay, tsy mahay tsy avy he ty fandanagny ty fiantohagna an'Andrianagnahary, naho le hiboaky ty ndaty pagnohodoza, foko ty harerehagny. Le ianio ty hitsangagny, naho handitsy ze hena tao Andrianagnahary, naho ze ivavahagny. Mbore re hitoboky naho le hiarivagna agnanjomba n'Andrianagnahary ao, naho le hitsey vatagny, hieva te iro Andrianagnahary. Haligno areo vao, ty raha farinehako ama areo ty hoe zao, tamizao mbe tama areo agny. Afanta areo henany zay, ty raha manjitsy ty pagnohodoza tsy hiboaky, naho tsy amy ty fotoagnandro. Toy agnaty ty manao tiasa anio ty hery raty tsy tria maso, fa ie ampy ty manitaky ty hery mbe mitagna azy hanao tiasa amietaky mandrakenane. Ale hiboaka amizay ty pagnohodoza, naho le ho demodemohy andrian tompo Jesu amy ty fofona rofo e boaka ampalie ao, naho le toenoe amy ty fibela ty fiavy. Naho fa avy ty pagnohodoza tozagna ty hery andriabolisy, le hampy boaka asa mahery sankaraza, raha mahalatsa, mahaverigny naho mamitaky. Le ty fitarihagny sankaraza amy ty tsy fahamaregnagny ty kehia ze ho rereky, fa tsy nitia ty fahamaregnagny tavoko ho nandrombahagny iareo. Are zay ro nagniraha n'Andrianagnahary amy areo agny, hery mamitaky, naho magnary, iantohy areo ty vandy. Ale hampamoignigny izao ze tsy miantoky ty to, fa ndra nijobogny ty haratiagny. Fagnosihagny tsy hihotika amy ty fiantohagna n'Andrianagnahary. Fa naho izahay ry longomamy andria tompo, tsy mahay tsy magnandriagna n'Andrianagnahary lomognandro ho anareo, fa jinobo laha tamboaloha aninareo, ho trandrombaka amy ty fagnahy mpagnamasiny, naho ty fiantoha areo ty marigny.
Izay ty nikanjea anareo tamy talilisoa ny tseze ai. Hanagna areo ty asy Jesoa Kristy Andrian-Tompo tikagna. Ara iza rolongo, mitoky mafy nareo. Le tano soa ty fagnanaragny ny me ay anareo, ndra andrehaky zay, ndra antsoratsy. Loniky are, le i Jesoa Kristy Andrian-Tompo tikagna, nao iandrianagnahary raintikagna, toy ny te antika, nao nagnome ankalalahagna antikagna tambetambe sy tampetampetse, nao fampitama fanjaka, roha nambetambe anareo, nao hanozagna anareo amizay kila raha atao areo, nao rehafe areo fisoagna. Toko fahatelo. Fagnosihagna ny hivavaky. Fara rilongo, mivavaha ho anay, mihalalia, soa te manitsy tane malaky, Ty saontsy Andrian-Tompo. nao le hiasiagna tokaya manahaky toy fatao azy ama areo atoy io. Le mivavaha ka, hivotsora aity ndaty raty naho mitrobo, fa tsy kilaw ndaty anio hiantoka an'Andrianagnahary. Atokisagna fa tsy hivaliky ty Andrian-Tompo, nao le hanozagna anareo, nao hiarao anareo tsy ho azo ty raty. Naho ty ama areo, matoky anareo ama i Andrian-Tompo ao zahay, fa toy anoe areo, nao le hanoe areo tsy heteke ty raha andilia ay anareo. Aloniky are ty Andrian-Tompo hitariky ty fo areo, ho amy ty fety an'Andrianagnahary, nao le hahaligny ty hiavia i Kristy. Fagnosihagna hiasa. Ama ty tahina Jesoa Kristy Andrian-Tompo tikagna rilongo, mandila anareo zahay, tsy haloatsy ze Kristiana malainky asa, tsy magnoriky ty lilitsy toy natoro ay anareo. Toy areo zay, ty raha soa hitsikombea areo anay. Tsy ninday havotroagna ny zahay ty tama areo eo, tsy nitavandrahany ngome undaty zahay, fa le niasa namono tegna handro ampohatsy, soa te tsy nanoso sy nraty raika ama areo. Enio, toy le fagneva ay toho ny tahigny, fa Yezu ay ka ty hanao raha ho tsikombea areo. Tamizahay mbe tama areo eo i. Le zao toy ny fanto ay anareo. Nao misy ndaty tsy mety hiasa, asoa ka re tsy hihinagna. Are ay anire, tenao zao ty la areo votro, tsy mandray ravendegny, fa indra manao raha tsy roe tafatoe hitsoboriagny ndaty avao. Ale mandily naho manoro ze ndaty re zao zahay, amin'ny tahina Jesoa Kristy Andrian-Tompo tikagna. Himany asa njoto, naho le hihinagny ze raha hazo avao. Ainareo rolongo, kumoko sa te manao hasoa. Naho misy ndaty manditsy ty fanoroagna, ome ay amputy taratasy toy ato, fantaro soa re naho le liaiko mpaupauka azy nareo, soa te hisalara. Fa indra le zay, korafesegny re, fa toro naho longo avao. Tsiperano naho veloma. Loniky le i Andrian-Tompo, Tompo ty fanintsina-kavelogno miadagna, ro hitata nao haniperano anareo, hanintsinintsina areo, nao hangatsakatsaha areo lomognandro, ndra akory. Lonika ny homba anareo tsy misy manomosy ty Andrian-Tompo. Le boaka antagna izaho Paoly vata ety veloma toy. Io ty famantara taratasiko iaby, le sorantagnako io. Loniky homba anareo tsy misy manomosy ty fagnasoava Jesoa Kristy Andrian-Tompo tikagna.